ҳунар ганҷинаи пурзар, ҳунарманд заргари бузургест ки бо офаридаҳои ҷолибаш мафтунгари дилҳои инсонист. дуруди мо нисоратон буд, бинандагони ҳамешагии телевизиони синамо. хуш аз он ҳастем ки боз ба воситаи барномаи суварнигор ба дидори ҳам расидем. заргарӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик ба шумор меравад. аз замонҳои қадим мардуми фарҳангсолори тоҷик ба ин ҳунар аҳамияти зиёд дода, онро аз насл ба насл ҳамчун мерос боқӣ мондаанд. заргарӣ аз қадимтарин санъати ороишӣ буда, заргарон барои омода намудани ороишот аз фузулоти тилло, нуқра, мис, биринҷ, оҳан, сангҳои қиматбаҳову ороишӣ, алмос, лаъл, ёқут, фирӯза, зумуррат истифода мебаранд. ин ҳунар дар асрҳои дуюми пеш аз милод ба авҷи тараққиёти худ расида то имрӯз дар байни мардум ташаккул меёбад. зарузевар ба ороишоти қадима ки имрӯз низ қимати худро гум накардаанду миёни бонувон маъруфияти хоса доранд, ҳар яке соҳиби номи худанд. зира, ҳалқа, балдоқ, гиребон, силсила, ситора. ин навъи ҷавоҳирот асрҳои аср ивази ном накардаанд ва то имрӯз бо номҳои қадимаашон машҳуранд. ҳунари заргарӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи халқи тоҷик буда. аз даврони қадим ба ин самти ҳунар мардуми тоҷик як шавқу рағбати хоса доштанд ва тавассути ин ҳунар сату сифати зиндагии худро пеш мебурданд ва ҳоло низ дар ин ҷабҳа бисёр як чирадастони зиёде рӯи кор омаданд. дар шаҳру ноҳияи кишвар корхонаҳои хурди заргарӣ омода намуданд ва бибинед имрӯз маҳсули меҳнати ҳунармандони тоҷик дар ҳар як бонуи тоҷик дида мумкин аст. бешак зинатбахши ҷаҳон ҳунару фарҳанг аст ва ин ду гавҳари гаронарзиш моли ашхоси эҷодкоронанд. чеҳраи имрӯзаи барномаи мо аз зумраи онҳоест ки дилдодаи касби хеш асту худро бидуни ин ҳунар тасаввур карда наметавонад, ки ном аст ӯро Алишер Элбеков. заргарӣ ҳунарест ки сабру тоқат ва заҳмати пайвастаро талаб мекунад, зеро заргарон дастии кори хешро анҷом медиҳанд. ҳангоми омӯхтани ҳунари заргарӣ ба душворию ранҷи зиёд рӯбарӯ мегардӣ. кам одамоне ёфт мешаванд ки ин душвориҳоро пушти сар намуда ин пешаи заҳматталабро интихоб кунанд. чеҳраи барномаи мо Алишер Элбеков 25 сол аст ки ба ҳунари заргарӣ машғул аст. аслан бародараш ба ин касб машғул буд ва дар хуну пӯсташ ин пеша аз хурдӣ маъво дошт. ӯ дар ин самт орзу дошт ҳунарманди асилу кордон шавад. ман кори заргариро аз соли 1994 ҳамин борат сар карда кор карда омадам. пеш ай солҳои 94 рими техника ҳамҷа ҷои заргаро буд. ҳамҷа кор карда шогирд истода устод шуда баромадем. ҳамҷа аввалави ҳамин кори заргариро акам сар карда будем. Элбеков маъруф. баъд ҳамонҷа устоз Магомед Сахаев буд. дараси ава шогирд истодем. Элбеков Алишер аз зумраи хел омӯзгороне ҳаст ки нозукиҳои касби заргариро ба духтарон ба ҷавононе ки анамин санъати заргариро дӯст медоранд ба онҳо омӯзиш мекунад. зеро заргарӣ ҳам яке аз касбҳои қадимаи гузаштагони мо мебошад. маданияти анамин тоҷикони мо аз рӯи анамин шинохти касбҳои заргарӣ, оҳангарӣ, кордсозӣ, сабадбофӣ
کلالگری بر این کسب‌هایی که اینها با اعلام گردیدن سالهای 2019-21 سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی احیا گردیده ایستادن، توسط این مرکزهای ما این هنرها از نو رشد و زنده شده ایستادن. مخصوصا گفتیم البکوف وسیله یعنی خوبی سایقل دادن یا اینکه احیا کردن این کسب در وجود این کسب آموزان دختران ما شده ایستاده است. امروز توسط این مرکزها بینید که چقدر اخلاصمندان، شخصانی که زیبایی را دوست می‌دارند، زیبا پرستند و می‌خواهند یک چیز ایجاد کنند، توسط این کسب زرگری علاقه هنر خود را صیقل می‌دهند. алишер элбеков бо ҳунари худ ба касе ё чизе эҳтиёҷ надорад, зеро худ кони ҳунари воллост, яъне ӯ коргоҳ намеҷӯяд. ба куҷое ки наравад, бо дастоварди бузурги худ метавонад музде пайдо намояд, ки боиси рӯзгузарониаш гардад. масъулиятшиносӣ, меҳнатдӯстӣ ва иродаи мустаҳками ин марди соҳибкасб ӯро имрӯз ба зинаҳои муваффақият расонидаанд. номбурда ҳар дақиқаи умри худро ғанимат дониста, онро ба маврид истифода мебарад. намегузорад лаҳзаяке вақташ ройгон бигзарад. бодастони меҳнатофарин ва пурҳунараш ҳар бинандаро тасхир месозад. аввалаш зеҳн дар кора, дилкат як кор часпидан ва дилкат часпидан накора. Там кор муваффақ кардан накора. ҳавас надошта бошад агар ва аз худ кардан наметавонад. ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. албатта ҳеҷ кас аз пеши худ чизе шуда наметавонад. маҳз ба василаи анамин хел устодон, шахсоне ки дорои анамин хел касбияти баланд ҳастанд, ба василаи инҳо дигарон шогирд шуда соҳиби анамин ҳунари воло мешаванд, яъне ҳунарҳои гуногун шуда метавонанд, аз ҷумлаи ҳунари заргарӣ. чеҳраи барномаи мо дилбохтаи касби худ аст ва ҳамеша кӯшиш мекунад, ки заргариро ба дигарон омӯзад, то ин ки идомадиҳандаи касби аҷдодӣ бошанду ин ҳунар аз байн наравад. омӯзонидани ҳунари заргариро ба шогирдонаш рисолати аслии хеш мепиндорад.
همین است که شاگردان زیادی را در اطراف خود جمع آورده است و افتخار میکند که دست پرورانش صاحب هنر هستند و رزق و روزیشان را از این پیشه در می‌یابند. شاگردای بسیار برآورده همش با همین کسب خودش روزی کار کرده. سال 96 تا همین سال کار کرده اومده من زرگری استاد شده. همونجا با شاگرد گرفتن شاگرد برآورده. شاگردا زیاد همشون قفای کاری خودش روزی. شاگردانی که البکف علیشیر تیار کردن امروز آنها خودشان مستقلانه کارگاه‌های شخصی خود را تأسیس داده صاحب هنر شدن پیشبرد زندگیشان را از حساب همین هنری به دست آوردهشان برده ایستادن. یعنی این معنی آن دارد که البکف علیشیر توانسته است که در دل یعنی جوانانی که به این کسب شوق رغبت بیشتر دارند بیدار کرده توانسته است. این مردی صاحب کسب در مرکز بازآموزی کلانسالان هنرش را به یک قطار جوانان می آموزد. چنانه که خود می گوید میل شاگردان امروز به هنر زرگری قوی تر گردیده است. شوق و هوس زیاد وادارشان می سازد تا هنر زرگری را با تمام نازکی هایش از خود کنند که این برای من خرسندی بخش است. اینجا من قریب یک سال می شود همچنان آموزگار کسبی هم زرگری ده درس می‌آموزم تئوری پرکتیک می‌گذرونم بعد شاگردان. من استادم خیلی منت دارم که این کسب را همه طرفه به من آموزانده است و همه نازکی‌های آن را که در این کسب آموزانده است و من از استاد خود منت دارم و می‌خواهم که باز در آینده هم با همراهی استادم و یا با دستگیری استادم که به استاد کار پیش بردن نمی‌توانه با همراهی استادم باز بر این کسب مشغول شوم. کسب زرگری هم که در برابر این کسب‌های دیگر امروزها در مرکز ما فعالیت دارند توجه بیشتر زنان دختران جوانان که آنها زیبایی رو دوست می‌دارند ایجاد کردن رو دوست می‌دارند برای آنها همین کسب‌های زرگری سنگ تراشی است. از آن جمله همین آموزگاری که در مرکز ما فعالیت می‌کند سابقه چندین ساله فعالیت کاری در ساحه همین زرگری دارد. علیشیر البکف تلاش دارد که هنر زرگری را صیقل بدهد و محصول دستانش را در داخل و خارج کشور معرفی نماید. با این مقصد او در نمایشگاه‌هایی که در تاجیکستان و بیرون از آن برگزار می‌گردند اشتراک نموده هنر زرگری را معرفی می‌نماید. یک از ازدواج‌هایی که دستی ساخته شده است این فقط کاری همی زرگر فقط دستی می‌سازد. با هست اوزی دامی اوزی رزامون خیلی قلاب برآوردگی هم این کاری که اپوچ نمیگن اینا میرزن چیز تیار محصول تیار میبرن بعد اینا چیزی که سنگ است سنگش میچسبونن تمام ایکی بین که ای فرق دارد این اپوچ نداره اینا فقط میرزن و قلاب تیار میبرد ازدله این چیز رو فقط دست کتی میسازن همش رو این یک از نمودهای همین زیرگی کار وابسته داره خود زرگر تخت دل اگر سازد و باید همین یک 10 روزه میسازد. محض با شرافت استقلالیت امروز ما میتوانیم هنرهای ملی و رسم و آیین چندین هزار ساله خویش را از نو احیا نماییم. ملت تاجیک دارای فرهنگی غنی می باشد و نامگوی زیادی هنرهای مردمی گواهی گفته‌های بالایند. به همگان معلوم است که سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردیدند. امید میکنیم که هنرمندان مردمی هنر و استعداد اجدادی خود را دستی به دست به نسل‌های آینده وامی گذارند. بینندگان عزیز، در اینجا باشد برنامه ما به پایان می رسد. همیشه هم قدم زیبایی ها باشد و با تلویزیون سینما بمانید. خیر.